Chavang for me and said I saw time what we say some toy say but happy it's for me malam dan okay but lies on hey malam dan okay but lies on how long you oh namun salaya hati ketumang pan kuyang ketumang pan loyang naitogi mungolumite sampai seniวันนี้ลองตีลงไปกูลองตีเองที่จนแต่สั่นนั่นเองปีมาเป็นลมนั่นเองเราคนกินตัวคงกินซาเลยที่อะไรไม่มีโซลิคนกินเกมีนวอนี่จีฮะวันนี้ที่หมอเขาเนี่ยสักกี่คนมาที่สองคนที่สามคนนี้วันนี้ลงวันวัดอยู่ในตาอุลปาเทียนโลกวันมาสัตว์ว่าวันเรานั้นต้องทำงานจุ่มที่จะสั่งในงานนี้ตัวอินทร์ลงวันนั้นปฏิทินtempat rumah keluarga amin zoning lehin Chavang kampuna buong ini masanon ay hawa nungion làm dòng lên chỉ sinh tiến tôi hiện diễn vụt cô lệ sinh giáo hung trung con vì bị dấu xì bố cha bình thì ra nào về sản man gà đình chiêu với tì diễn giáo lên diễn vụt cô hoàn toàn bố cha bình gà đình chiêu tì ông khăn đó lên sắm cái tiếng làm hòn hô lên tí điều बिजी लगाया बिजी लगाया बोला जूम का जा sampai kita aku kita aku standar aku siapa lagi BPT total meeting lah aku pas saat besok ini अभी
दान काट जगह पे पहला जूम काटा लगाया अभी दान काट है Suai chạm đen tìm chạm vô tình tìm muốn học cả thế và ý chạm vô tình cái bộ cái hạt nó chưa việc san này để kịp điểm gì अभी दान मारेगा दान मारे पूरा जूम काट काटा ना पहला bộ gì thì là gì ấy bộ là hiện là việc xả số sang vô kỳ chu chạy ống ta tự na ato ho dam se la to tiao ba lo ga te ho aga alo ma tiao ga ne ke tham ta ki lo na ki pa ve sa na ro no ai man jiu अभी फेस्टिवल करेगा अभी फेस्टिवल करेगा दान लगाई दे दान जमा कर दे तो अभी पूर्ति करेगा ड्रेस तो ट्रेंडी है पर कुछ मिसिंग है नाउ कंप्लीटेड विद मिंत्रा माय स्टाइलिस्ट गेट एक्सपर्ट स्टाइलिंग टिप्स एकदम ट्रेडिशनल सॉन्ग भी लगाएगा apa mailan ko jiki kita Lang hoi ta ibet sawa bet helbeng chunga ikipa now. Bet sanan ibon sa our guest of honor Sri Fleming Rupsi
sir, for coming here and being a part of our 36th Chavang Festival. And we hope that you stay with us till the end of the program. We also take this time to felicitate our special dignitaries, and we request or look at rehearsal ke both our chief guests and guests of honor to please raise from your seat and खाना भी arrange करा in appreciation of love, we'd like to give a small gift. Tunia Chief Host po Upa H Haulai in Zong Ega din Pilaw Kipa Uminte. आज हम लोग का 36th चबांग उत्सव के दिन हमारे साथ उपस्थित है हमारे डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ एनसी हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल श्री अमीन लेंथंग सर, इबोन चाविन मिपीते जोसे पुटगाबे पेजेउते Tingle posung house upon zonglong sit in Igatin Pileo Bauminte. We also would like to thank our guest of honor, Sri Fleming Rupsi sir, for coming and gracing our special program today. Tunia Ichi Fosto Ikut Pauzong Choi Hoina Ganipi. Din Ibon Chow Mipizo Sin put got being Zinguite. The chief is Joy Hoina Bolso Hin, Ibon Chow Ben Mipizo Sin Kipano with Sanan, put got Petje with the got being Zinguite. We thank each and every one of the special dignitaries for coming. Sir, I thank you so much. Now we'd like to give this small token of love memento that will be read out by my co-host. Fleming Rupsi Silla, member of Autonomous Kipaumin. Thank you, sir. Tuni Chief guest Inakovu Zinguna Inakovu po Debolal Gorlosa, Chief Executive Member Ama Ata in Hong Te Tehi Zongle Hichi Aina Pi Do Pi Divin Tuni A po Amin Lintang Ama Kunin Ga Sanda Hitin Hichi Kaiman Hinsim Do na Hinayin Kati. The 36th Cookie Chavang 2024 Songpijang memento presented to Pu Debolal Gorlosa, Chief Executive Member, North Kachar Hills Autonomous Council, as a souvenir and a token of appreciation for his kind presence as the chief guest on the occasion of celebration of the 36th Cookie Chavang 2024 at Songpijang village. May the Almighty bless him in all his future endeavors. Ichihi pu hausapun ehin chando piuntin. Thank you so much. Ichito kisonsun tunia felicitation of dignitaries to Akichaitan, Abanahi, Lower Songpijang Ho Akona, cultural dance Vetsana Igani Kidiuhin. Now I call upon Lower Songpijang area to present a cultural dance. Let us all give them a big round of applause. Lungsenin Lower Songpijang Ho.
lung si ni ni khunuga be pe chi ki no hite
le din agam le nam asem toy se le lamin men di min ni sem toy na lam de min silum bituin to min hin o the kan go di pa de phong din amni salaya itong din Lam hoi ta ibet sawa lower Songpijang dingin ibon sabin put habe ben ga be peute अभी जो डांस देखा हमने all over Songpijang colony से है and as we could see that it is a mixture of both modern and traditional society. The pattern along with the dance forms has been changed. It has impacted a lot in the society, so we can see different types of dances and we're going to witness more type of the combination of dances. Thank you so much, Lower Songpijang. Tua hi chief host Upa H Haulai Iga Kovin hi ama ko na ni bon savin put ka pe pe chiute. Ha, Flag hoist di pa ako sa IP mas. cucu na. Hãy bao nhiêu người sử dụng cái kia mà có kiếm tại mà có bao vào có là nguồn dùngเลยhọ sẽ chinh phi lên địa phương Flag hoisting iti le boss, adun tiyo. Ikaw na. bao vào thì không có mà chơi buồn như thế này Good morning to everyone present here. Honorable Chief